Negativna geografija. Znači, došli smo ovdje posjeti jednog demobilisanog borca koji ima i kapu i sve ima. Dobro došlo. Ovako, zbog korone. Zbog korone. Pa dobro, puste koronu baš, ljudi. Evo kako ti živiš u ovim ekstra ne uslovima. Prvo se zahvaljujem vaše što ste došli. Da me ne posjetite, da Bog da ovdje nikad niko ne došao. Pričaj ti malo jače, ne čujem ja baš najbolje. Da Bog da ovdje nikad niko ne došao. Što se tiče ne uslova, odnosno uslova, evo vidite. Kuća, eto vrata, vodenica. Hajde da vidimo onda vodenicu. Melje, ako šta imaš samljećeš, a ako nemaš onda gledaj. I evo vidite, ovdje možete da dođete. Vaše emisije, evo vidite, snimate, znači, evo ovdje su uslovi u kojim ja budem, a ovo vam je, evo vidite, koš za žito, znači sad, ako imaš žita samljećeš, ako ne imaš gledaj. Ali evo, ovo, vidiš ti žita izgleda, imaš i viška, ti to melješ. Pa ja imam manjka ovo, jer ovo će meni svakako oteti ovi naši, znaš. Otmuti, znaš. Pa moraš, kaže, porez plaćaš što posadiš žito. Što ti njima daš sve što ostane, ako ti ne ostane ništa, znači nećeš ni pojesti. Znači, o tebi se brinu svi i vlada i svi se brinu o tebi, što si bio u ratu. Ja sam u ratu bio, ali o meni se brine samo Bog, dragi se brine. A koliko si bio u ratu? Bio sam 4 godine u ratu, branio ovu državu. Većinom sam bio od pozada, nisam nikad išao naprijed. Kad svi idu naprijed, ti okreneš se nazad. nazad. Svi idu naprijed, ja idem nazad. Svi idu unaprijed, ja idem u pozadinu. Ti si pravi političar. Mene čudi što nisi uspio da budeš gori džet pod vladom. A ja sam bio ispred vlade, ležao sam i evo malo hljeba ovo kad su bili ti neki. Ovi naši kad su malo dizali ustanak i bio sam pred tom vladom. Ništa, onda smo mi. Ti moraš pričat puno, ej! Možemo mi pričat. Znači što se tiče... Opet ova me motka. Evo vidite, možete vam izaći napolje, da pogledate i ovo. Evo ovdje vidite. To je priroda. Ovo je priroda. Ništa, toliko. Onda smo mi, ja i ne vidi i ne ču od tebe koliko se dereš. Hvala vama što ste vi došli i snimili.